muna mlori muherwa wingangara Western Nyota TV na kusanga fuwe oburere sipindi esi Amenosanio buli Jumapili kula muna mako akaria regulari kwane mako akano karula mundagano mbola kano alande baba chambuli bafare bunji bukabuhane nangori Prisca Achuki nyala wanda yori na Prisca goes ndela irera marahabi kosi nikangeza ambia mbuchirisi lero kulingala Genesis chapter 24 ino tuchimbe inende verses 67 arobara kunachia kunadirira inusu and inusu kula babachambule bana advisor amangula bana keraka kunalangula kuchia ku verse 24 ino nindira chaka sabasambelesi babachambule bikaba rubore wiki yabibere iri ribukana makanisa kabuna kari no Nairobi nori abari onalacho ala amalala ni nabo ninjaka no mwangu ngire Jomana fue oye mno mwezi fue Western Nyota TV meta wananga Reverend Nelson Ofunja nindi mwai mkanisa ya Saints Covenant kuri Nairobi ano Huruma ni karibu sana mstudio Oriomno ambia Reverend mwami Yesu itsomi yokumukamba mulahi kwa yura yanje nangwa Reverend Alista vile mbwa mwana wa Musa utrea mundu mutiriji mwami akukase khala ya ubulekitse Mlenda kushita siku ya leo mwami Sitsominye nishitika Patrick askofu likanisa la hapa Milele Ministry karibu Oriomno ambia apostle Ushere amera unanje Apostle Robinson nendi umwimere wa Kabugit Pastors Network ala TV ala tawa Orio mlio mna walori baherwa ambia sipindi na Amenosanio Genesis chapter 24 nicho kuchaka ndo kusoma lakini Musa vile njusie 15 kuna malome and uchagusia ama njusie 30 ngori ucho kuli 15 sawa ninja ka Genesis chapter 24 so kusoma mlu bichu walalori. Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. So Abraham said to the oldest servant of his house, who ruled over all that he had, "Please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell." Verse 4 is Ibolari, "But you shall go to my country and to my kindred and take a wife for my son Isaac." And the servant said to him, "Perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which you came?" But Abraham said to him, Beware that you do not take my son back there." Verse 7, "The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of the kindred, and who spoke to me and swore to me, saying, 'To your descendants I give this land,' he will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there." So the servant put his hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. Then the servant took 10 of his master's camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Naha. And he made his camels kneel down outside the city by a well of water at evening time, the time when women go out to draw water. Then he said, "O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming to draw water. Now let it be the young woman to whom I say, 'Please let down your pitcher that I may drink,' and she says, 'Drink, and I will also give your camels a drink.' Let her be the one whom you have appointed for your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master." Verse 15, "And it happened before he had finished speaking that, behold, Rebekah, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with the pitcher on her shoulder."
Genesis chapter 24 verse 1 to 15. Yeah. No urachaka ndahe reverend savero chakisi ngo ihale. Iwiki ya wale kwa mwanamamu wakasara ichindalo sina ne by the way ndienda maswali kama ndu barevere ngo kuchoka dira kumuramba rivisi kubirira topic ya wewe aho kuchiriritsa we nawo sabasa reverend ochakisi si halo wala bari nekesi yo Yeah, kosi na malalo. okay. yeah, atio hanje karibu sefu. Baraka na mahuwa malaika Abraham yahola. Lo Abraham yala ngo muhoro wae. Na wora ba daho konya umusiano wange umuhasi. Wala watu muhasda. Ne mbara no karumo kwa Abraham abola amalaini mbara ya male bindi byesero amabantu deisanya. Enyanga kino abana benyanga kino sibenyote babebusi ansi badeba bachanga sambo buda ndio huyu beste no rumwana weshima okwere kwanza handi weke mwibusi mubusi wa amanyi ne handi omwibusi abonanka mbara mwabola apostoli abola mbusi si osu bola mbombusi basi si umuye anina umusari wabone umuhulundu niyahade ne kubona no makwakano ka Abraham aboro umuhoro waimbwa ache uwatula mubandu bayacharete akonyo umuhana umusiano wayo umuhasi namukane mbo okula hano lakini handi umuhoro wayamteba mbone ndatulasa mbukula umusiano wao mukanisera lakini handi abamano yose yamukana kula mwana ngo amfunyira uzo sukari ana mwa kabiri kukulinga ko nyumwasi nende kufunya marahangi onyolambwe mu bindi byesero abantu bakukura manani niyo marahangi nonyole marriages ngaluki hale onyolambwe ndo achibane ndo kunyahana kulo kubambo biro bindu ebiri bya muhimu mu bindi byesero ndo deisanya abantu bahora baringa lakini sibabiringala nayo yihala ndo bantu besikolo ndo banakubora amakwa Kenya ka hola lakini nyola abantu baragesa ino omuntu yakukela samba no leya bora ndina lolu ndaberenge ninje ka hohone nde baraga nonyola ngo enyanga kino youth mbo babaringala mbo bora yani mundi yachaka nasisi kato sisi mu class utengira ta mu high school orine ndo muicha orine ndo muicha badisani wone bala badisani lani o badisani yanga lani bantu bamenya ne babechanga ne bintu babilanga mbo hati break ofune homo miyo kyamya nikifune hanga lani umo esaso wa hole no deya umo kwafune hakato muhazi wonyola umo kwa nyasa hata sari ndo umo kunyala kwemo kwa indrise esero kulwezi onyola mbwe anona nya mutuma musumba ya charinga ulingala ngalimbeleza nyoko nambo marriage nebilai olingala mbo orude hotline ndaba hondata marriage mukanisa kefwe onyola mbo mundu ba mahola munyoche bintu byesero mwicha munyola mbo kata bantu benyode isanya beho ni mama losu dama chembe ni mweleza hambo mubyakame so banao esinzi yokonyerisa sinonesilai ne saza enyati ngokubana mbona badehiyanga okulamu ubulo lwawe lakini nebilai onganyirisa mbo mundu wodehiya atula mundu ubulo sina ukutule abantu baringale paka edala byodehiya mono yabalosi abantu bakodanga lana tsakira Abraham alingala lakini sinsinzi kubona ngo Abraham akanye mzumba yembo atafunyera ulosi sasindi biruwa bindu binyasaye au binyasaye kulango kutusa na huirand anyasaye sinyanga ufuni ulo banyasaye amulakisa nangora ngo uhuyira ilo baritari utari beho lakini noche ilo barita kuberesa dinabelia onendebe oyubulani wao ninda kubarikia mtu bilolo sakira kane muhoro wayengo utaira umwana utamfunya ulo basiyenya
amanye sinyasa amulakiriza kunde sasini nokuba binyango manya empango kya nyasaye olwabanyindage tuwange empango kya nyasaye mbulangu efene milai nokumanyiza okunyanga nyasaye nihandi nokukenda yakanisira ibintu byode isanya musero ocha nomanyire mbe sina unyasaye nyanje ande hera ile wasubona nyasaye bamento Oriyo mnamlora muhe wambiambi Reverend. Amen. Sayini nyola mundu wanu sasa khawata wakawa busy mulla wakhawan sasa nuenza chitabu cha Mwanzo 24 eshimolomera kuhusu ndoa kutekhetsana mama kuhusu kutekhetsana na umanyole ndina Abrahamu abolelanga murumikhi wewe ndenyanga wisuhe kwamba shula bukula mwana wanje abukule mukhali khubalala bishibala sha Kanani shakumenya mutahu wisuhe kumanya ndina shula khola ndiwe mutahu chigira Abrahamu akumbukanga ndina nyasaye yabola muliraka khula mu shitabu sha Balevi na shitabu sha Levitika. Yeah. Balevi. Isa ya ubora kandi bisofisha. Pole. Shini balitsa. Nawe bora ndina mundu mwIsraeli akhahira nahu nabana shibalatawa. MwIsraeli akhahira nahu nabantu bishibalatawa bishaba. Shigira lomukhola ndionyo mulati wa mulo mangana kenako mushitabu shiri balitsa 13 yaona wala mukhahira nitawo shigela lomuhirana mulakwa yana wala wala mavi wala bana wala ba maloma nusu inusu molo Israeli inusu molo bantu bishwala shenesho wala mukhakana kule kushinfenesho tawa bana ba Israeli mukhahirani khu nabana bishwala tawa khoneli yenye bitsaza kutsibitisha kandi umwana wewe na yakhola ndo shikira shina yamanya bantu bishwala bali ni nyasaye chao na ba Israeli bali na nyasaye na waranga mugulitse mu Israeli nyata yaho nyasaye wenyu no mulala mugulitse mwenoyo mulonde mwenoyo na mwikitse abana benyu na mulonde kitabu sha Deuteronomy 6:4 na wala mwikitse abana benyu hamukoni hamwikhale hamuchendanga mbabore ngenya Yehova nyasaye wenyu no mulala ana manye ndina inyanga ni tuha kaloleka bantu bishibala bakana ni bali bantu basubira minyasaye bali bantu minyasaye bali no munyasaye kubirakwa abana munyasaye kuyuba abana munyasaye kwimbula abana munyasaye baba ni munyasaye minyiri abana janga ashera abana janga ashtorezi abana munyasaye jinde balanga banga berikomu munyasaye munyasaye rukumukana kulonda kana nende nyabanyasaye basala unabora bana mwana wanje shigene mu Israeli akhahira nabona bantu bamatala akatawe shigana irana nabo alma bukule minyasaye chabo kiramuhulitsa kunyasaye uko ibo atsubuhirana n'umundu uri luhya lwa Israeli kagira namuhira mu nzu ya mwawewe atsubuhira iwene mukhali wala mukalutse iwene lakini shi kuboranga ulakalutsa mwana wanje atsukumenyi iwene yotawa umuhira atsukukula shina mukhali abukula mukhali wakishe khandi ulamuchereriza khatsia umenyi iwene yotawa unyo kajiritsa khubora ayiro ngoro khulikanyala khuba lakini kajiritsa khubora mundu mukristayo yo wabukula Kristo yo waikanira waibulwa lokhwala libulwa lya khabiri
waogoka noho waona ukagaruka kandi uhirana n'ibishibala tawe ikira mbole kholi yo uli mwirwazi unyoleke uhiri mukhali khurula mupa mwakanire hena mwana ukhatsire mupa ikira mbakambe na bundu ha mwakaniranga shindu shiliho shihe muhamba nyanga jeno wenzu manyole lwaboranga muyuyu atsulere mwana wanje mukhali yambora utsi nalwo yetsia himbi hamuchera shikira yamanya hamuchera khulanyola shindu shikhuhambanya nyana bakhana shikira bakhana mabitse shina matsi nakakira kandi nulola Yesu yakana nomusamariya yakana naye hena hamatsi namanya iliho itopic ya kunyala khukhwakana kuno musamariya tawe yini munashibala iliho itopic ya kunyala khukhwakana khu nomundu wishibalura lakini nzi hamatsi shikira balitsa hena hamatsi alombi topic ya bakanira lakana khumatsi khando iranga limoloma yaranga topic ya matsi khani ndio muhinziri wa Abrahamu khandi yaranga topic ya matsi ranga yabora bakhana abo mbihu matsi khandi muheko tsingombe tyanje cheshu nyokuranga tsa mukhana shigela kuranga tsa mukhana kumbora hey we manyinze ndi same sana ndolatsa kuirana niwe paka kwenza urebe iwo urinza khabaseti no inze ndilira ele wanya kule seti kuba kuhabi topic wenze mukhamu mbore nguli smart nguyo murangira kushindu shiri kuye shinyala kolomba mukole ndi molome imsaza mundu akula misitari aranga uze we nyakushedza kubantu sawa ndani uli mundu muyingo ukalora abaguriate balombe topic wanyala kumolomera kona topic wiranga ndina kuluya balombe shibune shibune jabanyala kwakana yakajira kala kabatsi hamatsi nibakati hamatsi bamanyi bakana mabitsena hamatsi kana nibakitsa hamatsi ndeni banyala kuranga kumalomera kushina kulevo ya matsi cheye baba kumanyimba na kutsa kuba manyimba no kurangira kushina bakabatsi hashitawo Tuja kulanga kwibukitsa kuba nyole shindu bibukitsa ndakwe atyana ipo ndukuranga ni kwamba Kenya kaba uburakhirana n'abantu bishibala ni ndoka ndito mukristayo kutukhananga wenyunyora khamuirana n'omundu bishibala tumwakanire kuli kino topic ne murangira bakuba kandi ugenda wena ikalekira mukhole ndi mwakana inuli mundu mukristayo kutukhana kandi wira mukristayo wende khabiri meta kumakubakara ebarende ufunja boli ni kwamba bawalola khabibuli batsi kumuhenzera nibakhamuhenzera kubamanye ni mundu shina mweno shigira unyala kunyola khauhiri mundu utsiretsa khuhira kali mundu wira kuhuo hiri mu family y'abantu bira kuhuo niyo wamanyara lakini ka mundu wanyala kutya khuhenzera la khubora ifamily yeyo ukhayira mutawe abantu abira kuhu ukunyanyana botawe zaza ni mundu wa mama na tunyola tsira kunjira mu family khali unyala kunyola ise ho yahira hawe na umukhana ye mukhana we ukuranga ye ukula hango yena nonyina mukhana we uhirawo yeli mukhana ise ho niyo wamanyara ukiyeka leo la mundu ite mukhana anga papa wala uyateka wanjeta wanyola musakhulu hango akayi mukhana ateka hawanje tawe muri muyaye mujiri wanyala ule Kamureba shibune tawe amureba kushibune tawe sasa igira amen shindu shakabaka shindenye kubola ni kwamba pakuhenze umanye mwima
kumukhana wenya kuhira umukhana ali wemima mirahi nono mukhana ali wemima mitamano murumikhi wa Abrahamu yamanya ndina uyu mukhana wemima mirahi yalola kulihumikha lembora umwekeza kuti ngombe mbe kumatsi yabuchira kumwa matsi na manyita kandi yambora kandi mwekeza kushira miruko janje kandi still mukhana uyu yabukuleza kandi mushika shindi chikuhenza kandi amwekeza kushira miruko chenje matsi wehenza hawena unamanya uyu yamuti manya yamucheritsanga lembora mbe kumatsi yamucheritsa kumanya moyo kwekwe enya kumanya mwima kumenya mukhana na mwima kumundu lalorera khubikhola henze ya uleya sa matsi mukhano yamwa Arengo chile imbere. onziri imbere unoshire kuira mukhali nyaka umanye mwima kwekwe ukhayenza zisura nubulembo irifala ngijenda tawo henze kandi shimenya mushina bukari amen Ndio mno. Bishop. Ngala umeta umbole hola everett bala. Bishop umeta uko. Meta kusafuna bala. Apa kasoma ni habundu halai anomba it is the right scripture that can apply ukulamu wa pakristai panundina na nukulonda kuliwene shirahonya nomba mandi ka kalahonya kuba kunyala kwikitsana khullo khubikha misingi chiri bulaiwene misingi cha ndoa yani foundations zindoa on which foundation are you laying that marriage yani ubikhanga umusingi shina lo Abraham aboranga la Abraham inzi ukalukhe wandi bulwa utulere mwana wanje mukhali musingi achiritsa kulombera mwana wewe Isaka musingi nuwenze ikonzani yaliho khurula khale abantu bibuli beru bahanyuma inyuma marrying ama khulera mukhali yalingi ishughuli ye family nzima yalingi a business for the whole family. Marrying was not personal. It's personal. Today marrying is personal. Today marrying nora mwana bibuli bachitsa kumbora muyayutsira huyu singana reba ndiabola muyayutsira huyu khotsa kwena bayira kuyatawala. This is my life, Dad. This is my life. I've loved him. This is my girlfriend. I love her. You know, yani shibaurizanga bibuli babola shinata. Lakini matuko kinyuma mundo kuira mukhali, it was a business of the whole family. At the whole village, kijiji mzima, kila mtu alikuwa anataka kujua mwana ofunja huyu wabalanga Nelson huyu mukhali wenya kulera huyu abulahena. Yes. Where does she come from? Na rulamu family yange shina. Family yabo ni bandu ba aina shina. Because ndikuwa ndije kumanya wena kumanya ngadina marriage was ordained by God. And it is a concern of God. Nashira Abraham ali concerned nina mwana wanje ni bala utia mukule bana bakali bumushibala. Biitse balere minyasa ekindi lukana. It is going to affect our faith kunya sawe. Yeah. Kama nyaga family ni shindu shachimirana nende nyasaye. It is a very serious business. Imbeli wa nyasaye. Nachira nyasaye mwana balanga dina anachukia talaka. Shindu sinyara babashi pomolangi family in marriage nyasaye apendi anachukia. Ya chukia italaka. So to avoid italaka kutuha indoa ibiekwe kumusingi kuli sawa sawa.
in the beginning noshiri kuranga shinjozi tawo that foundation ne ya Abraham yali concerned na neka chira na ni Yesu itsa muinzirwe na mbora put your hand under my thigh and swear we have one gogo olirango lyanje na we sue dina shula kukola mwana wanje utsumuhabire mukhali mbandu bitsimbe ndita ulatsi habondo katokananga the right place kama nyanga dina Abraham was concerned lo mwana wanje Isaac inyako ibo Nyasaye yamba kale indakano yamba ipromise dina atsanga kuparikia bizazi bitsakurula mwinze imbe kushina oh hallelujah imbe kushina yeko yenyakulera so mundu latsanga kulera mukali chimche katokana kandi koyenza shi imbe Abraham was concerned about imbe isijira kwanyakulera mulubamba lwaje muhima nimbe kushina kira kuli nitsi imbe kuruka binye yeah mons imbe kuziruka Abraham is concerned imbe kushina ende nyana abora mwiziri wewe ndenya imbe kufulani nende nya utsukulera na yikuba lindi yamenza khanjenya na Isaka ha chikale khamanya kubolitsa kahana ta yali manya kubolitsa ta chikile shina mwinziri yatse kumulera mwana mukali Isaka yikhalotsa hango batsipa mushukulika bamulera mukali lakini kama nyanga wamanyako protocol ya Nyasa bishop umanyako atano cha royal families yes aswade yes swade very good ujipiri swade so that means if family ya Abraham it was a royal family a godly family so nyawulera tsamwali wosi witse umanyi matokano mukaneno bana bakuyula sahi muti abana bimika 15 10 ngapi khali bana bashiki batoko sana muzakulu wabo khatsa suwe mushere ngoha mundu ayiri mundu abisimu mutisi amanitisi musimba oh musimba ayiri mundu mutuku abisimu musimba kungira uyibochera tsawe khali mundu manya kuzeta atungukira zawe nape mwana lero chinde yatungukira hano kumbe ane mutisi kumba mundu ali mutisi wabisi na kwenyanga kubenende families tsitsa hoba tsiya Nyasaye families that will please God foundation on marriage yali a very big concern for Abraham yali a very big concern for Nyasaye na kandi shiri a very big concern for Nyasaye up to today lutsanga kuteha nomba luwakanya kuteha mpaka umanye ni hena hutsanga kuteha na shindu shindi msatsu loyetse muyinzi loyetse yenya kwenza shindu shakulanga character ndalokhala musa pastor abole kana muima mukali mwini nomwima shina nomwima shina ibulwe bantu banyike bibenya kulera mukhali bapimbira mulimi ndode itrichi bapimbira mulimi atitsapa mulimi anyala mulima na kandi lwatsa kuluka ushuma manyi ibulwe bakweza tsikuitsibisi maika ni majina kabaka muna hii musimu mwako as na muro ko nuku yo mwenda ne uhambiza ndili tule mpaka kwake mazi kai uluka ushuma bandu balachire basabu niba yiriba ushuma na baziba lachire bakalachire wabara kweli sasa kholi nomkhali umuluji uyo nomuluji biyo shibayenza ata khuluka khonyene tabayenza khandi wewe ni mkarimu bahenzanga bachitsanga khoyenza mukhali uyibajiri bonanga mushita mushabidali 31 wenu nyala kholola mukhali mulai
wale wakulanga zaidi. Abraham nyamu mwinziri azokololera mara mukali mulai paka akole interview mwiruja nakolola mukali mulai ali banjini bola alishinga na email kepo abuhanga mapema bi family ndi bashiri kubuha ulola atitsanga ihale makono keke asokotanga bindu nashona nakulanya nalera buhala kushina ku family nature 31st nunusomaona la mako kana kaliyo Mwanjala wakukona. Achele wakukona. Yani akisha family yose bantu bose bakoni akisha kila kitu iko sawa kulera tsikukona. Ni majene nomba itabiye na character ine ya Abraham yeyinyaranga anyore mwana wewe mukhali anyala kuba mukhali wipiti anyala kuba mukhali nyakulinda litala. Amizali ene handika lokibola mukhali musiro. Apomolanga inzu yeye na makono keke mwe na mukhali muche yumba hanga inzu na makono keke mwe Abraham achitsa hoenza lo Abraham mpaka kapita muyu atsarole shindu fulani muima fulani kwenya kobenya kuitsa muchera benya bakole basi mwima kwenya kuchimera manye uyu no mukhali mulai na ndituza nundi nakadi bibuli ba nundi nakadi bale kubatsakana wazazi wasayo wameachilia vijana wameacha wewe rusha mistari zako huko ukifaulu pita na mtu kama hujafaulu shauri yako baka kali baanza bora yani wanu yani hakuna hata msichana anakujanga kwa hii bomba wewe unatembeanga wapi marafiki zako hapa shibanya umwihaliza mwana hasi kuri bibuli katuhananga kumwihaliza mwana umuyai hasi umwibare makuba kukuteha munjira indai Na bahuli limba. Na bahuli kitawe. Baburata. Awa. Na ubora kena kalike. Sasa we are now the devil is now destroying the family. The devil is destroying the marriage. Mpango kwa Nyasaye chira indoa. Shetani is fighting kumana. Kama ulipa kundibi ndibiriwe shetani akupanga vita mchibala Mungu. Nakabula kama huwa kaandika usikabe. Akupanga ifamily vita nende likanisa. Na ifamily na iromba likanisa. Ifamily na is namely likanisa. The grassroots of the church is the family. So hawena oneka tukananga Abraham is concerned. Nushiro kufikiria kulera mukhali. Nushiro khola shinjuzi. Baka umanye musingi kumukhali, musingi ku family kuranga musingi shina. Nyasaye number 1. Number 2 mundu ino akulamuka mundu yeshina. Akulamuka yeshina. Mkoloma mbere abundu anzi umukhano my cousin. Mwana w'umukhano ni yabaira alafu bakosana n'umusaza yakaloka munzu. Umanyi bibuli mu muyayi baruli Central Kenya. Mitoka karibu 7. Basakulu bayinda bwana, basakulu bayinda pastor mbenzi kumbaka ndawonda wala shino kulina kushinda kulishino. Balonditsa mukhali umwana wabo bitsa kumoloma na bibuli bebe bakujiritsane mukhali yakalokhena akaloka munzuma. It was a concern for the whole family. Relatives was bakubora uyu mshere huyu na huyu alangana huyu ni mambo huyu ni mkhotsa huyu. Yani it was a big family. Na bizi shikira kwa just one guy. Lakini ibuluye wereyo mukhali wona niyirohe. Bakubora ulonde mukhali utsulere mukhali wo. Na niba ni amba kana lera uni. Bana bakana baweli wani. Bana bakana banyiri sana. Ni banyiri. Na atira wachana naye leta mwingine. We are working against God. Lakini if we follow the scripture kulonda maandiko kule wende kulo Nyasaye yenyanga ifamily ibe indoa ibe kula ba concerned utsabosi. Wewe bishop apostle mbia. Wow, wakami wala pomale. Ndela tsona go tsa go 24 the first verse. Olangambu sakula Abraham yali nyaka chichali chispere ho. Yali mzee. Well advanced.
na yali umuntu happy. He was blessed. He was well blessed in all things. Abraham leli hakufula mali miaka mingi. Nyasaye mweseti happy mubindi byose. He was a blessed man in all things. For the whole year of our Lambo generation, if you are nice, you know, so who is seeing the other back of Oliari. And I can't kachera miaka chakole nachio yalokuwa in marriage, yalokuwa in ministry, yalokuwa mbushindu. Ni kama miaka chichaba andu chichabe mititi. Number miaka chatiti wa because there's a way Miaka chatiti chatiti. wala kuyo miaka mititi. Okay. Abantu bamenyanga miaka hali miaka mingi lakini lana miaka chatiti number now it's Okay. it's not expected mbo abantu bali menya and keep the record mbo yamenye miaka mingi ngala kunyona Saya muname miaka mingi wanishida. Yeah. So because bamala wala mo old is gold. Lakini generation very because atuoni man, you see, atuoni man, and to be blessed in all things, I think kwenye video nyana kuenje like now I'm thinking of going back to the Christianity and culture. Believe it or not, around the bishop, which is not really good. We need to go back to the basics. Some of these small things, it is actually affecting us. For example, ukaniamba kwa historia ambola no umukana yaranga kutsoteka ngomkhana ngomsiyana enyo kutsoteshia. For example, mukana arumwaka doktia okusia nomboktia arumwaka tia tamats nisa yo batsanga the family betaba hata ba prepare umsiani from far upon a village town, and they organize it in a way. Nyangai, they don't even tell her. Nyangai no le nyangai yo, yokotia, onyole izui yo. But you see, when you spell the Yaroshiwa, because it's like aina muimu. Na bandu ba khale baliba manya there is a meaning behind that. And so I think we need to relate. Ndio nashitira shukunyola ngameva lokubandu bakofta. Because of late noboro mwana injira yo chenda ko ino shirinjire ndeta. Na kubora mbu yesho relationship shista. Na mbura ale balanga bu mwana inyanya. Kenyo washa ndubana manya inyanya ibola. Natoka Mwana inyanya ita. Nyanya ibola. Ikunda. Nyanya inya lokubwa. Ababola ngo asiyesikia la mkuu. Kabosa. Kabosera. Ndango lipo kwenda mwana inyanya fana shina. Nyanya ibola. Uyingalasi urembo abakami bakoraraje. Yingalasi urembo papa uwo kukayo nyakulio. Awole ishini. Siyaramba shilaita. Lakini shizokuhonya obulambu. Wala tizonyole lingangole, manje lingangole ya referendum. Lingangole. Jonyole umuntu samatanda rwelwandile umuntu ulaleka nele future tawe. Akutondo banyetsa in the name of erenyole. Bijo bawole obugosubuyi no nyola bo umucheni akucheni eshro okorwe. So embara nokubola mkwaka Genesis 24 okola kwenje from the top.
Kalagato. Kuwaje from the top, respect yali yo hale, we need to look at it at that. Respect yene isheruo, nomba ya rusebua. Na nishinasha kwenye lokola ili oifula chako kupera kunyola umbrella. Rinyinya. Kunyola rinyinya lityo kuhonya kuikami ifula chira in our generation ifula ya kujapanga. Mundi yaka sanga lakini ifula imekupa. Kwa kula kuirebe ifula ya chako kupera alishira. Kuwewe ramahuwa kamaana sana naomba shirahanishi. Mwana yopase shirifu na walezi nise ulawa. Kuichi injimisi hapo ndugu laleka kwa maana. Mwana atile kata samano lupanga. Do you wonder? Kutita alish. Cholaga. So, washanyo uli sinjia. Manyika kwa no mwana inyanya. Lakini wena manyiri sinjia. Inyanya hivyo nanga. Sema raka. Muna wakambi ndo ndio la hayake biwene sawa sawa wale maho wakaria akamarisia esi hali ninja kanare atio ya barana mo maleki ko ringala ko kan ngalo le apostolia wala mwana nyanya baranya saina longa ya longa nya sai tsabusia wala mbo mundu ahera nyodo asi o nyolo osahasi wasi onyolo msacha ile be hale mundu wanyasa pangira ku mundu lakini nani nyanga chino hola abantu mpaka nani abantu balingana bakulingala wala mbawala kujana wala mbe not a wife material not a husband material ebi ekesa material kao ile kata ando kama kao kanyasa lano barasa nisibu no funya ko tunya kumusingi nano na unyola mbesori material wabiekeza material ya ukabia sindio nano nyo linga za material kano sinesia bia ne esensi kalanga ndo wala mbesori material ne ilo emima kyoko bodanga kinofunya kibako dambo bachiba lingana emima kyo kinomba lingana kweli orumundu nyanya wa amala so bia since laisi Abraham abana nasi sinyala ko welesa umurisi wefe mwe nebila okutekereza okufunya balance habesi laiban kwafunyira ngaliwa wakukabe kubaholanga nimenyo odehya chambe utekereza ko bebusuba kuibaraho wakubora ko sakira no ni mu kanisa no nyodehya mu kanisa wakhoranga marriage counseling asona ne umuntu utamhora marriage counseling hani mwayo hayo mude kudoba sindio nebila abantu baruki cyangwa mu bya cyamu musisera chamu ndoa lakini akotwe sinsi aruchamo akotwa parambo ibindi birano chaoza mbo kuchotema nyasaye ni ingira marriage ni ngale bodambwe until death do us part. You are not supposed to kuingira mbonjo sote mambo na ndayo nano bara kufunya msingi kwa nyasaye kwa pode isanya ili nyasaye tukonye mundu mahwaka nokode isanya ne msingi mulai nokufunya kubaze ngabrama holanga manyambo rude yo tulai rude yo mundu fwana ati sebeza kubukanane ndaro hondo wasi ange na kasama risamu bigiti ena kaswe fo ndarinde kolegi wange ibintu byekere bya Facebook wana sesura no buka Facebook na yabona na abuke friends nemo hano n'abandi bachata wanaitanga chatting sio alafu nyambuka ni wabukana na chewa ukana ni Western balo malumo mundu mungi yabuke face fanele nacha nano dundu nacha ni bacho ukana ni Western sawa bacho ukana omuya ali acha nyasa mukonya tlo ayera ngomanya sidari yate nanyore anyoro kunani yeo hayo muyecho paka hapo laki nyasa mukoni handi ya bora koligi sana nda manyanga after the story nano atio latu bora tingadubi ya bora kana acho kundi kwa nyono kunani
bali bamukwireko kandi bali bakasibenyeso okwako bana ebintu byobona ngonyore ebintu byochambwele enyanga kino mbo buke mbo mundu ku Facebook mbo nani onyo ebintu byokutude ufunye mu basics jawo ochonga marriage evangelii kuora it's a mystery. Among the 7 mysteries in the Bible, marriage is one. Okay. Yani ni siri kubwa. Marriage ni siri ingali. Gira kalutu ukanga ukoro kumanya witsuhire wina. Nyala kumanya tao inuma. How 7? Now, the nyakuola zobintu bino bibaka. Marriage, umuntu yenya kwinjira mu ndo njukuranga kira kuenda wenze is urubora bunyasaye. Henze bunyasaye umuntu mwano basubira ndina. Undo yenya kuyiro basubira ndina. Umawunda kukalisa yinditsi wabanga shindishina bintu byatsabe bidwa yoba Nigeria timo bitya ba Nigeria nyala kunyola wenya utimu family kumbe family yeleyo ibantu umusambwa unyole kumbe benya bahuhira kuri sadaka shutsa lokali tawutsa kuba sadaka habo unushira kutya lokali ano nushira kuhira mukhali nyaka wenze gisubira bantu bena basubira shino busiano wabona nyasaye ubule kono nyatawo shimushe kabiri wenya kuhira mukhali uhenze arula hena mbandi shina luhya shina kirawo nyala kuhira tsa mukhali unyodo uhiri mwana wenu na wamanyata kwanza kuli mostly lwenu bandu kuhirana biho ni rahisi sana kirawo nyolanga bana bamwabo mama na bamwabo khotsa batia Nairobi na bamanyana tawe uyeyibula bebe lumwakananga ni rahisi sana bandu benabo kunyola bakwira mu makoso shikira masai sai na malala ashindu shaka wakasha shikenya ka uhenze lo nyakwira mukhali henza kodi kulolani banjire yo muima kumenya mundu mweno kodi reverend yabo bishop shtika imbeku ironda kana no muima chanunyola mundu mulai unyoli imbeku indai unyola mundu anumwima mushamu unyoli imbeku indamano kenya ka uhenze muima banjire kuora yo yenza muima kumukhanu letu khamuchara yampimira ku bintu yamanya muima kwekwe namanya uyatukhana na nonya ko mundu wa heshima ole kubuli kenya kanga nonya kuira mukhali kandi mundu undi akololere khabazo wenyene ta yo anyala khukata ni Facebook ni yabolaye na dombi Facebook lai na kumbe mukari mundu tofauti sana kali bali na bobo nyala kuba kuhendera moyo msatsu yaira mukhali ni washikirulo laka balola yakotaba unganganaza ni face ngola ukenda tabusura obola uyule ronde khata kumbe mukari ba manya yakunda yani muima kwekwe kwa kunda yolo muzo ya woli nyanya imaikunda ngakuba unola iwali kumbe ya wala ni yakunda wala undi na kukosa kwa kubore kwenza nyaka ukulikhitse then ukonzida kandi bibuli bobo babola shina umara jiyo amen yanza kutuka wena it's a homework muri mariza ndameta kubola ndina khololerwa nibule kandi undi akhololela makhali utsa kholero uyu alina makhoba shina alafu nibunyasaye kira bantu bala ulo bintu bini byaliyo sana matoke nyuma bantu babayanga minyasaye na unyala kuira kukera utsa kubayira mu bitala fulani basi mwaringira mu mshere umwango ena kubora mukhana ke Prisca lwenya kwa nuli munzu momo bacheni mabitse
na bacheni benama nibiza ukikosa ta basi natia ngono le munzu maule sasa kuyoa kurulire kwene musamba kumwitala nyenero sasa kuyoa kurulire kwene kuko kabisa Mcheni mwema. na mjeri itakuona mcheni ya maite na mcheni yoniita ukikosa ta ukalia ta sasa hiyo pengine ushirwele wata maule kuyoa kurulire kwizi na babihi timena yabona mnai kulia basi kuitsa kulitsi mene so maybe kulinu muima fulani kokwenya kokole kuiwe kule runole mwana pengine katukana inzo hize isunguka kuiwa safari sapa nisunguka ni ula kulia ta uyekhala utachira bakubole na mchini ya maite katukana ula kulia ta uyekhala utenda mna hiyo inzuka isunguka kuiwe 7 times yani huyu kutaka asanga kuingilizanga mulitala munyasaye ku mulitala kukubuchirana nechira Abraham yali konzana bali basubira munyasaye chindi mukateketsani nabo ta ano niba mwana muyayi atyalera mukali iroka khali yashiri kumanya wanga mukali we yena basubira mpindu shina basala shina alero mukali abona tokolindi atsakuchendiwa ero nakaluka bindu ibi byakhe kola khali ongaro imba khotokoli nabona inzu khabachingi mushimwero ni yatekera khonje ale mkhana bola tsa kuchendera nyina makaluka lwakaluka yita chingi inyungu nomba shimwero kumbe shimwero ta chingi inzu kayiwabo kutuka yitse inzu kiyi yitse mulitala yenyu khule buchiri inzu kiyi mwibula bana ta sasa kachenye sasa umaokola dina na tayari wamuleka kale mkhali na evanjeli bolanga nina kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asitenganishe na wale kale na sasa ya kale inzuka nakachemera hapa doholi it is important baku amanye kwa kishine muleno witura tukolinde loholi mu conference pasta na maritsa kuirwatsa yabola etia kusalira pasta munzu ya pasta na roko bamanya munzu uli muno bulochi na ni sister bakora pasta bulochi buli muno na pasta naka ya pana bulochi buli kumuno ta na mzabo mulla natira rulitsa inyungu yabi hombi byabana biti makaratasi bitamba yebana mino maswika bandu babi yabi kamweno kuni bareba mwirwacho yo wakabona bulochi bula muno na ishinishi nabola bindu bimushera bindu mukhali wanje sasa shula ni butinyo kuno ne ya mulera kana sasa abulitire idita kutuka za menye bulocho kubindu ni nebe Abraham etirza khola din kwabuida mwana wela tsa kulera mukhali babula kulera mukhali wenya kuitsa ninzo si ndio supporter divorce lakini revision omanyira bana aro esanda bana Mimi bya mala kuingira kali mukunga. Ndibya kabana kuingira kali mukunga hota. Jira kwanza banala iwe. Bakuna ibi kubuye kale. Sikubona inzuka inyara kuitsa pasta. Inzungu kakwe kutoka nuko ni safari sapa ikuboye. Hata mtaroka kwa hiyo poa. Nuko ola haswera. ebindi byo biriwo na handikati sana ndakana ndo muhana ndakana ndo muhana chode ya namudana niye he arisa niye chode isikabana cho ingana nanyola omundi ari hasi western omundi uri hasi uno bandu barahane barichangata bandu betana omwana weda ye tsumirisa nyata imasa ye ruhande se wetanga kabatasa bandu barinde bintu fati bandu baterero mundu yo bamuterera usana udadu bindu dawo bengeri bwo bindu ba ya initiate you in some unakunyolutire mu family, a very rich family but ni mali lakini munzu mwabeyo unyakunyoli irumu indala mtu aingia kwa hiyo nobody enters that room ni muzakulo wonyene winjira mu room na irumu irimu munyasaye na munyasaye kukola ikasi kumunye bose bandu bose bitsa mulitala so it is as serious as that
lutsitsa ngoba ina nombe ulutsa golera mukhali umulitsa yena ifamily ni family na balinenya saishina balinenya sai misango shaina shina na ndi basubira kunyesa na osipaka umanyise osikucha basubira kunyesa ukirikali nyasa umikulu nyasa Isaka Yakobo na Abraham basi ni sawa basubira mu Yesu Kristo ndina Yesu Kristo ni mwokozi kola chena nabo lakini bandu bandiminya saye matala yumu bandu bandiminya saye matala yumu nalunzitsanga bakombitsa munya saye kweno khali benya kubukola bushuma bolachile kuri kale wiwulachile kuri kale aba yinzuke sasa yolulachile ularika kidogo aba heli nzuka sasa umaimunye mulire ne munya saye kweno sasa umefungwa tayari ndio hicho bomu losi kwanje aliyo izambo locha Nasema omanye di soranga bolukano umuhimi manje umuhimi mwiti na imanga nalonda ngaisolo nabulimo na tuhabundu na isolo ini yali yirohanga ni isolo ili ya tuhabundu ni nyola mamundi alangwa tiyange nula no yanza mbisa kutsano tira habu ngwa ne tiyanga kula isolo ino na ulimo na kibisa no wimura ya tsatsi mbrani mbwa mama olutso ko isolo na habane nonda ne mama na ta sishedu sokota no mwima abra atia ne omwimi ya atia ni isolo la ne kanu habari ni rebo mama kana shumbi sare kana shena mabakani wala sana ulukano lo ko sinjambo omamo no yalumuane ni solo ino properly oje sinjediena mbolagabu eshikumba shiomundu maura batana no shikumba shiomundu no mundu bola olaleka makuba koboli rwende umundu mukofu mamona yabisa isola na bulimo lakini kamunyo kamukwao olaga kanyola tianga mshipuoni yabisa baadaye kamunyola olaleka tianga wakaba kamba boranga tawe ando msala kukololo sivungwa nokushirasi wala kama siye maraka abaya nuchaka na mambo karisa lakini kosi na mekese malai kakera wa kholasi walo lembe nukura marisia nuchaka mbele bore ndikunari ngala moswali kabiri kadaru ake mekese yokari kibiki ya bwero ne mekese yokari abungu oburime ne arwo mzee alangwari mzee la kwanza ni Victor Wahungu okula Kakamega yabolari yahola makosa yasiha omwana omusyano wabo nguli bwai ne harano okunyola obuli mwobo bwarera shika mwene mukabani abana bae kubera abana bomusyano wabo bari obolanga bari mubono bwabo lokubera abasiha harabure bangare ubulona kana ngulwa yalola discussion yefue nesina siboyera akole kubera nari ngala birere ata buro sikapaka tabaku yana mudala bawo misania abande tabalanga bari wano lwande lundi yafo awone bimbi mzee uno baada ya ulola na makosa kayakola ni okuberesania lwande lulyo kusika ari yabolari muhonyi kolesi masomo kiki ya bwere mbanga tukala malumo kolwari ne bindu katabi lumone misharia lakini since mara silai nako hada ndo sanende family manya abahengera ko bande uyasira
Nyendo kwa kuloma lomesa. Lakini since bona murembe ndikurisani okuloma lomanya de family. Bamanye baho bamanye mbo eulobere niri muri Italia ama niri elebariya bese wande bekusi. Nani sibona urisani na abahenge baho. Wese lakini nano ebindi bya family becanga ebisasindi biri complicated banyira benye bo mbosi. Lakini bose babantu bakora lakini ombara mudala ngomo sibikosa homo baba kofu abantu nga chief bamanyire no kuyichanye ukoreta mu bakofu abonde chief bawo ndo kuisanya kudobo kuyana sikuko erusabyo kubiri ni barabola alafu mbese ku muntu wabola muhana ro ebola muhana na lulabusia yabola mbwe mahwa kibank nende osihana samwana yafwa nibasi hasamwana uburime lakini msiano wabwe yechana kula loan kuburimi harani bank iri kudaha yahirolipa haroba dako transfer haronga yabura na volare analotumira osihalara kama ingre unyola mu bawe back lano binige lelo sile yenya bana cha kudoya ne kudoba sinisina bao banalingana mbwe bamusihari nenga balingana manye sikasindi unyala bwabo kama esirindo masirindo asiriti nyasi abamugurimi ne ata sisi ekesa sikasilo ya bachoho la sabei na nikata saba manyambwe esirindo subone hadi sisi ekesa umanye simingebe ulana nyala technically nyala abasi yabone hana ne mundu la siyabora nini nano kuhole badi wa niecho lingale loba bali babana cyane baringana bagalelo byo sina bakena nabanyala beke sibindo siyabyo yari yasihanyisi siyabone hana nelo bari no rumuntu nane banki nyala obu adiri kulimbwe nibinyora ngo sibindo siyaruwo nisibone hana ebe banki kulana lakini sitabone hana umanye emaloba mami nyala nyala bakarimo biri lakini nisibone hana nasimngese abo no kunyora ngana lo baringana ngo yaruwo nisibindo siyari sibone hana zasibakona kosesi ya umo kulewa manyimbo wali bakhala bandikanga mu report chao nano sibinyana byaba straight mbo onacha samba ni bakhola paka balingana emalo bakani manka bichanga kariwo birindwa lakini bibyo byecha abantu babirima mwata bari mata ne hakara no chao mu ko bola basi hanandi bari mo abataka osi nana ndeta mu siya bona osi lakini siruo byamanya I called her na bolari suspected sana ya honga wala sende ni yini abantu bagosi barindishe baada idono okay ukuranga uyu olia ramwana ya ramwana umuyaiwa muri mikwekwe asomwana akilaimanga era mwana umsiano wawe uri mu wesi arubana bo umsiano wa kilima bali na kwa discuss ngobola kumoro mandori ngobola nurere mundu bando amabalondera ngobola muri mikwa kira ngobola ngani kaba nokwe kutawe kwa nini ngura mushirindo shuri ko shikira muri mikukoli kwa watawe na yanyora ka urere mwana wa mwabuwewe bukira kumanya atukananga yikhalitse ifamily yeye bana babo ni family yabo yindiriho alanga khosakulu nubwami yabibalire shibune shiyarutsa na kunara mwana bibare boteri kwamba muri myuku nokwenyura lakini ndalola maybe tsimba wasi ubutinyi waliho no baby bari bashikukabana mirimi bindu kuli byane akanyola kha shindo shanyola khayi nikaba bari bashikukabana mirimi kanyola bashindo shaba shinyole khayi banyola kwelo nabo bore sasa mumanye shibune shikorutsa na kukola ndi shelishi nishi bele wane bamanye shindo sheli kimakosa ana uko bakhonyanga wali muri nitabu ni ndani wa rekebisha itapita vizuri ka kumkhana walanga muyai wabo yabo kula muri milo yo kuri reverend ufunja uri bakaba loye kigira umuntu yenya gukura muri milon mpaka abantu bibank babe bakhola survey bakhola survey yawe ngabo manye muri myuku winali ona wako nikawo muri myuku shikuli kuli rali muyayi yutawe
ibanga yaba hiloni kimakosa ukenya laba tayenza muyayo jina hiloni yawo shwenye kabitse kubukula mulimi ta gira mulimi no mwanya mulimi no kwijami kwi family kuno mwenye khali kukulitsa no kukuri loan baka bamanye wina bali entitled mulimi anga wina bali ho kumulimi kwa yayi bandi bako isaliho bakhano babaliho babukiranga kumangana kena na nikaba baramu nyina wabo na anoho baramu bibuli babo kandi bazya kuyala still kandi balerekeshe balakakuzo mulimi kwawo muyayo yahenzi ingere yali provisional ilo kira birindo bya birimu but itabidi iralazimisha mpaka habe case holiye nayo bakanyole lawyer kanyola lawyer na mwibara balanyola za mulimi kwawo nalo zichukua naita kama niritawa basa bibali kule mwene ni kule legal direction yoko khaba lawyer na ndakasabi msahulu wa khungwe ya bachiritse bilulwa nhango kuda kubatachira muri mkuiranga maloba kiraka kabisa bandu balakupana kalirana na unyola kandi wose mwako sakandi mware ko maloba keka so aliyo uti yako ni shinchosi nomba tena ni mkuita that's a good one Honestly, au yela wosho arero maloba no andiwe no koza kandi bakorera maloba no ngoroma mukari wa mulacha kupanira mukandi no kala bakarina lakini legal nyanga legal address babe banya kushukuru kwa linero ma bali kwa mkono okay Boston wale bara Yesu shiyetsa ufuna ka malako tawe yetsa to fulfill so legal way is the way to go and then when the kofula the wisdom gala Abraham yalo mundu mukofu dem yakajistora kwa alafa kofu bashi then I think that would be good. Okay Murio muno kurama lisa sawasa kulame apostle kulame au msai na wana mama ya sapa kwa walonga alikunende shalo walaga boromno kule nyanga ino wakwa isibu yangu mno kwa studio mno wakwa kama kwa malay akeza kwa nyubulangu ifwe nende abandu bospe abakole siye mwami ya sapa papa la kwa studio mno nyanga ino yasairanga bule mundu kule siyeti khabititio umwami laksia makanisa we halane fwe yasaya kwimere mano kulinde boromno studio mno Western Nyota TV mkhana fwe nenda wasta wakulange kasi mkarikari mno umwami baisiyeti khabi mwami lana kwa kane Jumapili itanga mtima basititio kutakwala boromno ukospeka kwa habola studio mno mwami katile myo chefwe mana kakololo siya matala ndishalo shefusha Kenya sabakano nisubire ndale Yesu Kristo omwami fwe amen yomna apostle yomno amlo muhewa kusirisi abdoro wao obosipindi esi Amenosanio rero hali ndala Genesis chapter 24 wacha from verse 1 to 15 hivi kija unachaka 16 no kuchiririsia uri mno blori wao ndi uri malani mbola ni mbola walanga ya walanga bari sifunda mu hosiari yoya no dola katanga mbone karimbwe oruguraka paka vinabola munho vimere ne force kunyala kwa funda mani kufunda imanisha mpaka sifwe Yesu yamala kufua ili kumede kuba ohuriyoya aroma kwa postika we karero no saba bomede kuchirisa no manyire mu musingi kwao kuri mungira sina yani kare musunku kudaihana kube mungira ye yakuyo bolanga yepaka sifunde Yesu yamala kufua yasingira ili kwende musingi mulai arano wabolanga ndangani bulairi but do not forget the ancient days skarikario aromala ko ki familia kano karula hari na bindi bakuriyoso manga ndibindi bire byarula are kabisa yani bacha byari mu bucha kisi ndagani bala liranga no kuraba aro kurecha no kubola kuri abo baba bakuri bise abahola bisichiririsia ni hande biri no kubola bula mu bufu malani mbola munyasa yabela lanamu ibi kiyosi ne Jumapili ya rero ne buri
ringalenga ngarira ya Western Nyota TV ni kumalana kuwala mbe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano Ndio. Yes. Karibu mwami, karibu mwami.